محل خانواده پدریمون. اونجا یه شهرستانه به نام امیدیه که تا اهواز 2 ساعت فاصله داره. پس بریم 2 ساعت تو رایم. 태양이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. 아파트 kissy face sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something. بریم ریاکشنشون رو ببینیم. سلام. سلام.